Working President jeng United Democratic Party uba polling do obadiru Menteri Hak Sarkar MD2 ulaang. Paka parti kan sajid yau Kyrtong uba ika ibet na kabentaban Ïakhun yak election MP Lok Sabha House number 1. Haba crunch kilat patai kubor ka khat pratarik unai wi ngajar pulai ulaang. Paka syong hak parti yano kan Jied haba ya day badu Kyrtong kat banakal yang jong ulapan pa dan jing tmui ai ban Ïakhun yaka. Kuman syukudau bau bapol House nam arjar khat saw ulai aireng yak election MP pat syaram no hau ba Vincent H pala. Em cái này thì sẽ không đi sẽ phăng cái chuyện qua trong là này sẽ qua trong người với kalau bị cái chuyện assessment trong party cái ibet ya no thì các bạn lala ban lệ kalau ba di boot ya ka tersedia kita kalau ba pan ya ki dan belum interested bagaimana cakap ai ki application ki jongki di nakaleng jong asimat hi din ba ngala simti kumu MLA ba Joko Por ba sarkar ba Joko Por ba kumu MDC de gini-gini ki apli ki kam ki ba khya ba de anam don interest ban sakman namar bagi dang don susu ki di orang ba berbau dan angut bagi ni sahabat de nasim bagata bagat ngej ka teamwork de ni don company yo pat sekwi de ki ban ni milang sahabat nang ba ni penthai lang ya jing sichar bat ka jing rekam ke jongka party state and district council unjuk parliament kami ke randin ini terus khmat namarang khlabdan hi kamadan randin dekmut ladan hamadan sangat randin kai terus khmat lukmut ladan sa hamadan ngas terus khmat ngai ngamdan ru hamadan nak kata kadau ngaso pabek du hi yang ni kalau bangin Jied nak pedeng gitu kita berbau ya kajin angut jong ki ban khmat kita duduk sausan ngut Jied bahkan sai dam apa kita